Ngibingelela namukela kwi-channel ehamba phambili kezo mina ke uveza ngithuthunga wakho manje bathi last born yamagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like angizophinde futhi ngicela ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu nazi makulesi sikhathi suke sinithatha esinibeke endabeni okuyizona ezihamba phambili nazi ke udaba olihamba phambili sithinta ivideo ukamama laphana okade tholwe khona enza ivideo nenye ingane yakhe laphana azalayo elakade khona enza ucansi uhluke nimbona ke ngalolu udaba abanye abantu bathi uya rape laphana ke ngowe statement esitholile lapha nezimbili ezingafani esinye sithi laphana umama bekade enyangeni yakhe laphana eGhana enokuthela phona batshela ukuthi khona umama lona unesinyama kuzomela enza ucansi nengane yakhe ayizalayo laphana ke bese enza ivideo bese ethumelela inyanga ke laphana okuthiwa ke inyanga bese ishintsha futhi iyabiza laphana isamba semali yasimtshela ukuthi mangabe ngayikhokhi le mali izosabalalisa ivideo yakhe enkundleni zokuxhumana ke kuthiwa ke lo mama ubese ehluleka impela ukukhokha le mali bekade ifunwa inyanga laphana abanye ke bathi kufike laphana abantu okuyibona abayizitha sikamama esafike zaseziyalelo mama ukuthi akalale laphana nendodana yakhe zasezimenza laphana ivideo kuthiwa enze ivideo laphana ke kwasekuyibona abayithathayo le video bayisabalise enkundleni zokuxhumana statement ke lesi esikhishwa umunye othe laphana u-anti wakhe lo mama uyena laphana othi anti kuye kusho ke umfowabo kababa wakhe lo muntu okhebele statement enxenxa abantu ukuthi abayeke ukusabalisa le video enkundleni zokuxhumana ngoba ibhlungu lento enzekile laphana ke into ebhlungu enzekele labantu enzekele lo mndeni mhlawumbe ke uthini kwakho ukuphawula lo daba nathi safisa ukuthi esithola umuntu oseduzane nalolu daba ake sitshele kabanzi ukuthi mhlawumbe which is which kuphi okuyikhona khona okuphathena lolu daba lolo ngoba mhlawumbe kuningi ukukhuluma okukhona kodwa nje wena hlala kule channel yakhe sizothatha sikubeke endabeni okuyizona ezihamba phambili nalolu futhi sobe sikutshela ukuthi kwenzakaleni kuphi okuyikhona khona kanjalo ke izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese ngilandela ku Facebook @radio ngezona eziphatha kahle nami nosuku lumnandi ngithanda khona.